ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu, ugcine-ke aphenduleke laphana u-DJ Tira, njengoba-ke sekuvele-ke incwadi-ke laphana wey'ngane zakwethu efungelwe-ke laphana ukuthi lo owesifazane-ke waveza ukuthi-ke laphana-ke usola ukuthi-ke walala naye-ke laphana-ke. Le ntokazi-ke ibizwa ngokuthi uLuke Ntombela-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kuyazwakala-ke kweminye yemisakazo-ke iveza-ke ukuthi-ke isola ukuthi kukhona-ke okwenzeka phakathi kwakhe no-DJ Tira, njengoba waphaphama-ke esembhedeni-ke lapha wey'ngane zakwethu-ke. Lolu daba-ke laphana-ke ukhozi lagcine luthi-ke alizange limthole-ke uTira-ke ephawula-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba namhlanje-ke sekuvela-ke incwadi-ke laphana-ke efungelwe ukuthi-ke eyiphuma kubameli-ke ukuthi-ke laphana le ntokazi-ke ayixolise-ke laphana-ke ku-DJ Tira, ukuthi-ke u-DJ Tira-ke kuvela ukuthi-ke lento le akayazi-ke lapha wey'ngane zakwethu le eshiwo ilo wesifazane. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula-ke ngalolu daba-ke, sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, usubscribe ugcize nepela ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha si-channel siyabonga.